walau atu whaamole whaatulanga mai loa ia hai mai loa tātou solo i tonu lela a mata tātou ia tai whaamole se whaatulanga i wha tātou tāwale ia mai ai le tasi e tau skulu iwa ia ai mai le tonu tātou tāwale skulu mare iwa tātou tāwale le tau nei ia lontolu na fo lontolu e papaleni mai matatu no fo tatu tamale pai le no fo lontolu e sawie tava lontolu tuaina ia ia fo lonfa tava lonfa balon fa folon fa ah ka vale lo lima lo folon la lima ta vale mua ta tai manaya a ta vale mua ya ta wa sa ole ni foi tu ta vale mua ya ta vale mua con me lo ye ta vale mua lai mua foi tu lai o
fanga leana e no foi ana i mai ai mai alawa tula ilunga mai tula ilunga ona le tula ya ta kai ta e tula ngai ta no foi o te wala watu ma le whaaloalo, tātua lala mai lalo, au whau, tātua malo whaalogia. Tulona ia le atua malona finangalo. Awa lona pa ia malona mamalu. Le ua pulowi nai le nei maftanga ma le nei awhia. Wa lea ua tanga I ula ua sila I ula. Ina ua faso polia mai e le atua lo utou soifua maua. Ma le langi e mama. O le mele ia tia ule ava ma le mingao. I le nganga whaaloalo lava, e whai ai mafofonga o le au whau, o le tausanga wha le awa o ngā lua hafe se funu ma le iwa, I le lua hafe lua se fulu. Man la tātou lau mua Iakina nei, o te whaatalo whatuai la tātou mafutanga, ma le au fia I le nei tai au. O le ata o to ia whangaru e le whati o tau pa ia, sāma whaingata, Awa o pa iyo sa moa poto e le to tau wha mapueina, pe to tau wha fuluina, awa o pa ia ua maea ona tofi tofa. O pa ia ua ta oto a o se alao, o papa e le ngae e, ua le tae o nei, lea ua tau whai mapu e le matila ma le ofeloa, I pa ia sau ngatao le aso. Awa fifio mai, maliu mai, susu mai, matala mai a ao le pa ia lasi. Ae tainane le mai moa whafonga mai, o si o tātou atunu o Amerika Samoa. Mātou te whātalo whātu I pa ia whaale atua, I le susui lana u auna, le sunga ia pasta Willy Solofa, o le whaaore ka le sia sofitu le teo fio mai, I Amerika Samoa nei. Lea le a whai maosi taulanga e whawhetaia le atua, mo le sawalinga I le ngata I le au fia, a e whape foi le au whau o le nei tausanga. Ma lore soifua maua. Ua maua lunga foi le nei au uli ala I le afio mai, le susu mai o le whatonu a aonga la tātou malo Amerika Samoa, Lawa fionga le tamaitai fo mai Dr. Ruth Matangi tofinga ta lofa lava. O te whata lofa tfoi le fionga le whaipule o le tualauta. Lawa fionga Malaysia, Samuel Malaysia. Whawhetai lo ua fio mai ua maua lunga aile nei aso. Ma lo lava le soifua maua. O te whata lofa tfoi I le palestene o le komiti whawhoi o la tātou laumua nei. Laua fionga le tamaitai fo mai, Dr. Siau Maua, Eliapo Robeti, malo le soifua maua. Ai le ngata I leo mātou lunga nei, ma le pule o la tātou laumua nei, ma la tātou aonga nei, le sunga ia e mamalele. E o whalofa ma whātalo whātu le maru I mātua, ai maise o alo ma whanau,
e patino i ai le nei maftanga tawina i ali tia mai le langi le tatou maftanga i le tai au nei o te malawatu ma le whalon lava le sunga i le whawhengainga pasta Wilsalofa mo la tatou tapua inga i le tai au nei. Se au pupu lama whalenganga e whalai au ina ile nei aso whapitoa ma le silisili mai se lama o alum whanau whito i tonu i nei aso se i tātou te tāru. Mātou te whaftai te le atu le tua no mātou te mā no le mātango fie ma le silisili ese o nou ao te itai ma nou ao whaloloa. Sa tau mate o mātou mawhau whau whale tangata pe tua maniane ne yasu. Ao lea wa a apa mai le tua ma e whaalao lau ina le tau. O whatau nuu ina i le nei wha moe moe. O lea wa lala mātou mālo whapitoa le so. Wa lala fo i le vasenga whai waso le lua awhia lua spuru e fito i tonu i aile nei yasu. O poto mai mātua peleina ma a inga e samina le nei fia whaapitoa. E meise o le lau mua Iakina nei. Whaamanuia mai a le tua. Whetalai mai e whaala e au ano ma whanau o le tunuu ma le kalesia. Wa mātou titano atu e ana i lau suaf pele Yesu. Amen. O tau whaautuina le masenga whaau ule le whaungo nei tau sanga i le utu e whapenei. Go confidently in the direction of your dream. Ia e aluatu ma le mautinoa i le whasino manga a lau moe mitinga. E wha lama ni uputa ua o loo i totonu o lau tau theme o le utu o le nei aso. O upu nei, a dream po le moe mitinga. Direction o le whasino manga po le tūlangi e te malanga atu iai. Confidently mautinoanga and go. O le watu loa e whatonu mua o le moe mitinga dream or vision. E yese malo anga na tuwele atua i se tasi o ana au na perfecta. E whatonu wina le atua i le taimi tonu lava le leo leolanga le whainwaina o le taimi o le unga the last day. Ma lea la whaitau ina atu lea malo anga i le tusi o yuelu matau pelua whaipelua sumarmanu. Muni ane e iwina o lilingi na ifo lo wanganga i lunga o tangata uma tatia yes tangata a o tau. Whai mai loa e loa fo ifa alinga e tau lelea. The young people will see visions and dream dreams. O le whatau unga lea o le whaalinga le atua na tuku ia yoelu. In the last days, young people will see visions and dream dreams. O le mea taua tele le au whaau i le o langa o le tarabou. Ia a mata mea uma i le iai o sana mo e mitinga. A le aisa vision o your dream e tele i loa po fea tonu le mea te anga i iai. Se i o wha malama maina. A o le titi peto a sfuru tasi o tau sanga. A uma o na la unga la mātou whaiwhi au na mātou au lotu o te fia tele i ana la unga. E ngoa i a Pastor Ferretti Puni o no o walu leo to e tū mai le pule la ape atu ua le lotu. Mo wha te ina na la unga. O ina na amata ina tu e le atua le vision i lo umawhau e whai a umawhaiwhi au. O le tau sanga le nei ua fast fulu mo le wha iai tau sanga tanua na vea au mawhaiwhi au. Whai mai se tas tangata. Great minds have purposes. Others have wishes. O te loe le aise o tau na o ngā lava o wishes. Ai ai au tau mea ta aua i o tau walanga. Directions. O le tūlangi e ave o iai e lau mo e mitinga. I le malanga mai e Israelu mai le nu o Paperonia. Sa malanga lava e iai le direction na lanto fesili iai. Yeremia e lima sfuru faipu e lima. They will ask for the direction to Zion and focus their eyes towards it.
Fa mai sa fe sili po fele me yesiona. And then they focus their eyes toward it. Ole mele tau au fa'au. Ole direction. Stay focused and be on target. Fa mai le li fa filosofia o Plato to te silafia. Conversion doesn't mean God will implant new eyes for you, but He will turn your same eyes to a new direction. One, ye emana tuai. One meta ole olanga fa'u, pe ole olanga whanau fawina. E leo le toi avatua le atua ni o mata tu nou e fong ia oe. A ole tēne le atua o mata, ma lou ma fau i lau direction e te alu ai. Toru ono te le mana oe umi. Confidently, ole upu confidently means feeling certainty about something. O lou mautinoa le nei lea o se mea e whatatau, o lou iloa whatatau i se mea, Paulo. Ma nei o le tala Paulo le au whau, mua konito matau pe iwa whai pe lua suma le ono, au. O te momoe e le ma le whale tonu, o te le tui fo I pei o se e tui ne matangi, whafonga mai le whaperetania. Therefore, I do not run like a man running aimlessly in a direction. I do not fight like a man beating the air. O le toa tele le au whau o le au tui ea yaso nei. E a onga. Ai le lopo fen me alu iai. There is no direction for mai polo. O au o te savani e le ma le wha le tonu. O te le fusu pe fight. E na ona tui le ea. Peeling the air. Tele tangata tui ea. E o lava fo I tangata ngā rurue. E to tongi lama to tongi. Ai tui le ea. E le lopo fea tonu. Le mea nga iai. Le o langa au auna. E te longo fie lava le au whaau. Le au tui ea I mea taua onga. E valama I le tausanga atoa. E o lola a uma le tausanga sa ulofa e mai le whaia onga. Wha mole. E mawhainga whainga make-ups. O te le tali tonu wau I le mele ta o le make-up. E taua na ana whaapasi e lava oi. But in the long run, e le lopo whene me te a ngai ai. E hatini e lava. Pea e sau mani au make-ups wha le lalolani. I to tonu o le a onga, a le atua. Whai mai na ua tuwha wha manuianga e le toi ina leo I a popo I lana whanau. O le double portion lava e masani na ave le urumatua. Ai le ia vea ia reu pena le urumatua. Ai na ave ia Josefa le double portion. Ona e tahaua tele lona I lona nei. Whai mai le tala le toi ina I lona tali I le reu pena. O oe ona urumatua. Ai whaafonga mai o tau au whau. Peitai, you are unstable as water. Unstable as water. La me wa fatu sai ele toi ina no na tali I matua e unstable. Ele mautinoa. La me wa fatu sai ile vai. Ele aia se vai ne au fau e tafe atu I lalo I lunga. O vai uma tafe mai lunga I lalo. E unstable no le o langa o le tangata. Ele aisa na vision. Ele no le direction. O le me tupu iai ele confident foi. E a ngai I lano no na o langa. I lana tau mawhainga umalava. Mea muri. E umalona iai le vision. E umalona I no le direction. E langona no ua confident. Whai mai no le tua. Now, go. Alu lola ia. Alu watu lola ia. E wha awala e tatalo ai. E tali mai ai le tua ia tātou tatalo. O te le talaina mai le tuspa ia mafua anga. Se I vanga nā lava le tasi muri. O nisi teimire au whaau e tali mai ai le tua I lau tatalo. No. Le ai. O isi teimire ta tali mai ai. But very slow. O le no. Very slow. Ai to tonu o le tuai na tali mai ai le tua. He will let you grow. See? No. Slow. Grow. E te tupu wha le anganga ai. E te tupu wha le tino loa. Ai umalo lava na whai mai e slow ai te grow. Le alala au mai tuspa ia. Le tau lea o Yosua. Sa tau muli na mai a Mose. Ma tau Mose. E alua e Mose I le maunga o Sinai. A lai lafi. E kopi Mose. E whaatai tai a Mose. I nā liu lo Mose. Whai mai lolo e le tua le tusi o Yosua mua. Yosua. Woti Mose. Now.
Go. You are now the leader. O le taimi nei, ua umala wa onga. Ufapea mai le tunga ia te oe. Now, go. Alu la ia in the direction o la vision. Whaai ule tuisi o tani elu ma ute whaai ue foi. Sfuru rua fai pes furu tonu. Fai mai le tunga ia tani elu. Go your way till the end. For you will rest there. And you will arise to receive your inheritance. Young people, go your way till the end. For you will rest at the end. And then you will arise to receive your inheritance. Manatuale mene. The winners never quit, but the quitters never win. Ia upu te whapea tuai. Congratulations. Mai manuia tele lau tau whaunga soifua. Whaftai le sunga le whawhengainga, I lunga le tātou proklama o le vaenga lona lua o le pese ua saunia le au whai waso. Whaftai. E iai le poloketi po o le mea lofa, tapena ina e le senga whaiuaso, te wala au atu le presidente o le whaiuaso, ia mo lana saunoanga, a mai alea, ia ona wala au atu le sunga le whawhengainga mo le whapa ia o lea poloketi. District Director, Pastor Willie Solofa.
wife, honorable guests, and distinguished guests upon us, our principal, Mrs. Emma Malele, Vice Principal, Mr. Faleopolu Tupola, and faculty and staff members. I speak on behalf of the graduating class. To present to the Board of Administration and to the teachers the contribution of the graduating class to this school. 4 beautifully colored benches or furnitures on my left are the contribution of this class to this school. It has made to provide shelter for the students and teachers during breaks, when they had breaks, because we barely had PE. That's why you see I'm fat, right? But that's not the point. Iakina is a good school. These benches are made to represent us and to be memorable for us, the graduating class of 2020. I'm sorry if I stutter a lot. It's a lot of people and cameras. I'm not used to it. Probably the only camera I have is probably in my room recording myself sing. But the point is, these benches are to provide shelter for the young minds and great minds of this school so that they can think more, act more, and be active within this school so that when we go, they move up and they become more role models for the following classes. And before I leave, I would like to leave you all with a scripture. Proverbs 3 verse 6 says, "In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path." Class of 2020, do not forget who you are. Do not forget where you came from, and do not forget that this school is where we were greeted. Amen? So before the prayer is going to be said, I want all of you to stand on your benches and get your balloons. Thank you. Ia, ala watu sungan whawhengainga na te whaia le te talo ia o mea alofa ia e pe o na fua ia. Greetings, talofa lava le au whaauru u pele o le nei tausanga. Opa ia mamamalu o le nei aso, o le ale to e o iai se whamatalanga. O lea ua uma o na tāpena whaafafine to anga e le fofonga o le aso. Ai o le a whaapito au ngafa loa sa whaamatalanga ile aunga o le aso. Ilo uawa, ma le whaaloalo, o te whapea atu ai, tama, ali i matama itai o le vasenga whaau, ma lo whai o le whaiva, ma lo le ona sai, ma lo le whaapalipale, ma lo le fina finau. Ua whaahi o ma le manuia ai, a o toa o ngai tausanga e whaa, le nei o le tau mawhai ma le suesue ia o onga tūlanga lua. O la talo, ia awane i mate, pe mui titi le mo li o lo o tau so i fua o oina. Ia faa mu tele pea le sa ilinge ina o lo o tau manuia i le lumanai. Fa manuia tele le atua. Good afternoon, ladies and gentlemen. To the graduates of 19 young men and beautiful young ladies of class 2020, I congratulate you all.
COVID-19 pandemic has greatly disrupted Iakina Adventist Academy and all other schools in American Samoa and around the globe. It has altered many lives we know, and now apply to dear graduates, class of 2020. Plans and schedules were canceled in our school. Graduates, life as we know has been transformed as we all experience firsthand the many restrictions we encountered during this pandemic. Schools were completely turned around. New methods of instructions were introduced to students in all levels of education. And today, as we partake of our first ever graduation on the Iakina Adventist Academy campus, yet a drive-through graduation ceremony with your parents sitting in their cars witnessing as this program streamed live and recorded live by the media for families and friends who are able to view from here and afar. On behalf of your school graduates, Iakina Adventist Academy School Board, the staff and faculty, I want to commend you, acknowledge and congratulate all of you, class of 2020. You have endured this milestone of your education journey. And your patience, co-career attitudes, and efforts has led you to this day. Let your little light shine. Stay focused. Let your little lights shine physically, mentally, and most of all, spiritually for the Lord, families and your friends, community at large, and our government. Before I conclude this afternoon, I would like to leave you with several quotes as you leave your school to soar and pursue with your future goals. And I quote, Adlai E. Stevenson said, "When you leave here today, graduates, don't forget why you came." And then Confucius James, in that quote, "Wherever you go, go with your heart." So today, as you close this chapter of your education, I congratulate you all and know that the tassel is worth the hassle. God bless you all. Graduates, be safe. Soifua. O le saunanga whapitoa, le ao le anga i atu iai, a le sungai le prestene o le asosi, le aonga yaki nei, Dr. Siau Maua Ropeti, pe amai a lea, o na saunoa i fo i lea o le sunga le maita i fo mai, ia Dr. Ruth Matangi Tofinga, ia lau awa noa nei Dr. Ropeti. Dr. Ruth Matangi Tofinga, Director of Education, the Government of American Samoa. Before you today are 19 graduates from the Iakina Adventist Academy. They have all met the requirements and standards set forth by the Seventh-day Adventist Church in collaboration with the Department of Education. E uina iai whaafita mai o le nei tausanga awa onga, ai wa mawhaia mea umalava o na ole whaatasi mai o le atua. E whaia ia umasui o le komiti whaafoe o le aonga Iakina, i le laumua nei Iakina. E tu uina lo ia tuai whanau nei, o whanau
Fai waso tausanga lua se fulu I lau sunga al fo mai mo lau wha maoninga wha aftai. Class of 2020, please stand. Please stand, everyone. By the authority vested in me as the Director of Education, I accept and I confer 19 students from Iakina 7-day Adventist have fulfilled all the requirements for graduation. Congratulations. Stay safe and healthy, and God bless. Baftai. Toi pati mai leu whau, pati mai whaftaia le sunga maitai fo mai. Ia, natu leo ia lala mai lalo. Natu leo o mai le lesi teimi tau al tatu proklame o le tufutufaina leo tipeloma. Ia ma whailonga whapitoa leo wa sauni ma iai ia le senior advisor for grade 12. Le sunga ia Mrs. Peina Vara. Before I read out the names for the graduates, may I ask the honorable guests, Honorable Samuelu Malaysia, Dr. Ruth Matangi, the Director of Education American Samoa, Pastor Willie Solofa, Director of the American Samoa Seventh-day Adventist, to move forward out of the tent to present the award, diploma, as well as the special award. Thank you. First row, please rise. Angela Misiluti, graduate with honor, first place in National History Day School Competition, Senior Division, in Group Performance category. Chaplain's List, Honor Roll Certificate, second semester, 2019-2020, Angela Misiluti. She is the daughter of Elizabeth and Lea Tefulu Honausuia of Chula Village. Graduate with high honor, first place in National History Day, the school competition in Senior Division, Research Paper category. She's the president of the National Honor Society. She is also the president of the grade 12 class. Principal honor, second semester of 2019-2020. She is the co-valedictorian, CPA 3.92. Chaplain's List. May I also acknowledge the parents of Kaylee, Elizabeth, and Leah. Tefulu Honausuia. She is a co-valedictorian for the class 2020, and this award is donated by Mr. Toleafoa, Stemu, Tas, Yolonga, and family. Mole matua ele se fa ulanga mana bia I
Ladies and gentlemen, the co-valedictorian making her way down. Her name is Iakina from Austria. O te nai di taso tātou. Graduates with honor. She's a member of the National Honor Society. Second semester, 2019-2020, she received the principal's list, chaplain's list. She first received the first place National History Day school competition in the senior division, individual documentary. Kaylin Akarina Elisara. Pats mai tātou, malo Karina, pātai, lo Karina. Graduate to the class of 2020, Grace O'Brown, Michaele Leota. Malo Chris. Malo Chris. Lenche de way. Pats mai tātou, pats mai mo Chris. Ai. Graduate for the class 2020, first place National History Day School Competition in Senior Division, Group Performance Category. Denise Chui. Graduate for the class 2020, first place in National History Day School Competition, Senior Division, Group Performance Category, Chelena Pilivar. Chelena. Pats mai tātou mo Chelena. First row, Cecilia, second row, right. Graduate with high honor. Principal list, second semester 2019-2020. It's also in the Japanese list. He had received the SAC Award recipient for the highest score, the Bible Award recipient. He is also the member of the National Honor Society, Justin Mozau. And this award is donated by Mr. Solaita family, FC Penn family, on Mrs. Malili, sorry.
Ia, pātua mai tātou. Also, Chancellor, you have a monetary envelope from the Solita family and Maleri family. Graduate with in the year 2019-2020. Jasmine Ayoluputea. No lava Jasmine. Pātua mai tātou mo Jasmine. Ia. A graduate for the class of 2020 participated in the school National History Day competition, the senior division, third place. The group is the big category. Jennifer Sao Yoon. Hello, Jennifer. A graduate with honor. He's a recipient for the Citizenship Award. His honor roll certificate second semester 2019-2020. The top list please. La au oleola, la au peste. Ladies and gentlemen, the sponsor for the Citizenship Award is the PTA or Hasa Iakina Adventist Academy. Ia, pātua mai tātou tua hai tai la au. Ina ula. A graduate for the class of 2020 participated in the National History Day School Competition in Senior Division. Second place in the group exhibit category. Shortly is the 12-year-old male. Graduate in honor, the principal's list, second semester 2019-2020. Short list. She is also a member of the National Honor Society, Meliana Mounga. No. Tôi phạm mình cho tôi phạm môn này lấy sẽ phạm lang em nặng nhiều ý sẽ yêu châu hôn phạm là lẽ yêu châu Okay, second row, be seated. Third row, please rise. Graduate for the class of 2020, Moses Delay. Hello Moses.
for the class of 2020, the chaplain's list, Zakaria Mefo. Mai mo Zakaria. Mai mo Zakaria. And she's the daughter of Colleen and Tabitha Sioncini of Panumpango Village. May I would like have this time to acknowledge the parents. Graduate with high honor, Sister Cole, valedictorian, candidate, the GPA 3.92. She's a member of the National Honor Society. She's in the principal's list for the second semester, 2019-2020. She's also in the chaplain's list. She has participated in the National History Day School Competition of Senior Division. Second place group documentary. Selena Merseke Sioncini. And this co-valedictorian award is donated by Mr. and Mrs. Tai Malele with the monetary gifts. She's the daughter of Iakina and Leemofua, Iakina. Graduate with high honor. She's a salutatorian candidate for the GPA 3.86. She's the member of the National Honor Society. She's also the vice president for the National Honor Society. The principal list the second semester of 2019-2020. She's also in the chaplain's list. Achievement for the National History Day School Competition Senior Division, second place in the individual history. Ladies and gentlemen, Senorita Hua, salutatorian for the class of 2020. This award is donated by Mr. and Mrs. Luang Alusongi Ropati Robetti. Graduate with honor. She was in a chaplain's list. Honor roll certificate second semester 2019-2020. Participated in the National History Day School Competition Senior Division. Third place group exhibit category. Gianni Chulaepa. Gianni. Graduate with high honor. She's a member of the National Honor Society. She's in the principal list, second semester 2019-2020. She was also in the chaplain's list. Participated in the National History Day School Competition Senior Division. Second place in the group documentary. Victoria Shekinah Sivao. She's also
The recipients for the most improved for the class of 2020. Sponsored by This award is donated by Honorable Representative Samuelu Malaysia. Pats mai tātou, pats mai. Pats. A graduate for the year 2019-2020. Honorary certificate second semester 2019-2020. Last of all, Vika Takisaki. Thank you very much, honorable guests. Thank you. You can be seated now. Ole a sui lau tō whafonga e ala I le pese ua saunia kaya onga ia ana whamanatu. In this age of uncertainty, questions come to my mind. What is waiting ahead for me and the rest of mankind? Fear not tomorrow. God is already there. He's charting the course for you. He sees each hiding snare. He's waiting to guide you through each burden and care. Fear not tomorrow. God is already there. Are you troubled of things to come? Is your future unsure? Are you dreading the coming dawn when unsure? Fear not tomorrow. God is already there. He's charting the course to take. He sees each hiding snare.
whaatai misi so natu. E ai le manatu o leo tātou si ui o le proklama i le nei aso. O upo e masani ai le atunu. Se ua talanga pasina le so. Ma ua ululu o matafo lau saunoanga o le nei wha unga. E whai eilo leo mafofonga o le au wha iwaso. Le prestene ma le komiti wha foe le pulenga o le tātou wa onga. Ai tainane le malu o matua ma ainga o le au wha E momoli atua i le nganga whawhitai i tūlanga o la tātou mafutanga. Momoli le whawhitai tele i lau sunga pasta Willi Solofa. Mo whamanianga whaalenganga. Mo la tātou au whau o le nei tausanga. Whamanuia le atua i lau sunga. Lau fionga i le whomai Dr. Ruth Matangi Tofinga. Whawhitai atu mo le talia ina o alo ma whanau le lio o alo whau o Amerika Samoa i le nei tausanga. Whamanuia le atua i lau fionga i le whatonu a onga. Lau fionga le whaipule Samuel Malaysia. Whawhitai mo lau sao i tausanga taitasi mo la tātou a onga nei. I anga le atu le atua i au nafa tausi. Au a tiute i le tumalo tua lauta. Whamanuia le atua. Le mamalu i matua ma le au fia ua poto poto. O mapaanga le au whau. Whawhetai te le atu le lango lango i alo ma whanau. Ua tini ai lau o le wha moe moe. O e toi upo le nei aso pe a tala le fide li i matu ama le fua. I anga le leile atua ma tai pea i lo tau soifua. Ia manuia fo i le au whau o le nei tau sanga lua afe lua se fulu. Soifua ma ia manuia. Wala watu le sunga le whawhenga inga. Mo la tātou te talo whai. Sauni e tua le tātou te talo. O e lava le tua e a matai mea uma e whaai watu i lau fio. O le alefa ma le omeka. Au matu o maia le nei aso whaptoi lona mutaanga. Mātou te toi tu whatasia le tua ma malu uma ma paia na mātou nganganai. Whafo i tasi atu i a te oe wana o oe lava e te tau maono mea iai. Whaftai le tua i lo wanga le lei se tau mātango fie o lau tali mai le whano no manu atu o tangata. Te tui nātu i o ao le tua le vasenga whai u aso le neitau sanga o le a amataina lātou malanga whale o onga i le lumanai. Ie he whamanuia tele le tua i a te i lātou. Leo leo ina matausia lo lātou wola. O le a matauina i lātou le matapoto o le fili ma whawhena vei. Whamole mole le tua i a tau a ao i o ao le whanau. Se i a tini lava lau te inga i a lātou moe mitinga. Ma i a vei i lātou oni taita i le nei. A oni tangata nu le lei mua mo le soifuanga nei. Lona lua. Mo lou a inga ma lou ma lo e whaavavau. Whamanuia le atua i mātua o malama sa tuli vai atu i a te oe. Sa lātou whaia le whaiva o le tautua mai e ala i a o ngā le whanau. Ia e toi whamanuia i se awala whaapitoa. Whaafua loa lo lātou soifua. Whamanuia tele o mātou te tai whaale mā lo. Lau au na whaipule o le tu mā lo. Ia maua sono manatu mai lo nofo ali. Le tamaitai whaatonu sili o a onga le tamaitai fo mai, whaamole mole le tua ia whao ngā ina pe yo a ao, i se awala o fofongia. Manuia pe le a onga i le teitei fono o le komiti whaafoe, o le pule a onga o le sosoani, a toa ma le nei a onga i a veo se awala e surfai mai ai, alo ma whanau, e saunia i la tau molo toia fio mai. Ia manuia tele le nei ma malu au fia i le nei aso i le nei malae. Ia manuia la mātou malanga ngā i luma, si o mia pēr si o mātou atunu pele o Amerika Samoa, mai wha mai matautia i le mana lawe i o lau lava fio, whaaftai lau whaafonga mai, ma lau tari eina o la mātou te talo, o no lau lava suaf pele o mātou wole, ma wala au atu ai nei. Amen. Ia, whaftai atu sunga le whawhengainga ua mai al tātou poklame tutu la i lunga leo whaau. Leo le anga i mai a tātou taavale e te tūla i e pe ina au ino o mai lau taavale i o ne savali mai lea. Ia mai titi e loa, ia ma nga ia tua i loa ia Amerika Samoa. Ia wala au atu tātou taavale mua. Ave ese mai a tātou no foa, wha mole mole. Ia anga i mai taavale mua.
Angela fa chali Angela se yo mai lau cha vale ia sa vali do Angela tu le melan moana lai lu mai o ele e kisi la ia yo ina tu ai ia ai mai ta tu cha vale no dua Mole ta tu fa ulangai le se fa ulangai fa ulangi fa ulangai mai luma Langai uni ti ai mata ti ai le ta tu wala ya ai ta tu cha vale bua sawai ta tu wala nai Lainnya nasa Mole fa ya o mai kang mai fa solo le mai fa na mai ya tu fa ya o mai na
day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks.